Hello guys, nitwa Duce Makeup, nkaba ngiye kujya mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na makeup. Ikaze kuri channel yanjye, bari beza abakobwa beza, welcome to my YouTube channel. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe maze ubundi ukareba ubwiza bwawe aho buturuka, uko wagenda bakakurangarira makeup ijyanye n'ibirori, makeup ijyanye na usohotse, makeup zitandukanye. Kora subscribe ubundi ukirebera makeup, ukabite makeup nziza. Murakoze.
guys, ikaze kuri channel yanjye nanone. Nukuri nje ndi igisubizo bakobwa banjye, nje duse makeup ajaje. Ubu tugiye kurebera hamwe, tugiye gutangira twihuse ibikoresho byose bijyanye na makeup. Ushaka gukora iyi makeup nisize iyi ngiyi, ibikoresho byose nakoresheje byose ngiye kubikubwira, ntacyo mubeshye, ntacyo nguhishe. Ibikoresho byose mbwire byiza bitandukanye biri na hano mu Rwanda. Ntabwo ngutuma Dubai, ntabwo ngutuma Tanzania, ntabwo ngutuma Uganda, ntabwo ngutuma USA. Hano mu Rwanda birahari. Ndaguha ibikoresho byoroheye buri wese kuba yabona akabasha kwikorera makeup ku giti cye. Iyi ngiyi nakoze iyi, this makeup, you see? Yeah, niyo ngiye kukwereka. Ikintu cya mbere gikenewe, it's the mirror, ni miruari niyo ya mbere ikenewe, kuko ntabwo ushobora kwisiga makeup utari kwireba. Ndasa neza, nawe urabibona. Ntabwo bakora makeup utari kwireba. Icya mbere ni miruari, urayibona isi. Ikintu cya kabiri gikenewe kugira ngo ukore makeup yawe gikenewe, pencil, tiro isanzwe, pencil ngiyi pencil isanzwe igura 500. Cya gatatu, concealer urayibona na blanche yayo. Concealer isanzwe n'aka blanche kayisiba. Ibi biragendana. Na amafaranga make. Concealer igura amafaranga, igura ndumva ari $3, 2,500 gutyo. Ndumva ari ko bigura. Ibi bibiri biragendana. Ariko aka kaba gafite, ndaza kubibereka, kaba gafite uburoso, haba harimo na kabuwate kamwe, kaba karimo utuntu twinshi, ko kagura 3,500. Urakabona ko mu mujyi biroroshye cyane, buri wese azayikorera. Niba kubwira ngo makeup irahenze, oya. Icya gatatu ugomba kuba ufite primer. Imaze iki? Primer hagati aho pencil ntabwo nababwiye akamaro kayo. Ni tiro isiga ibi ni ibisiba. Tiro yawe nyine ikaba nk'iyanjye, nawe urayibona. Primer iri kugaragara. Primer, face primer 24 hours, mara amasaha 28. Akamaro kayo, wisiga ku ruhu, ni nk'amavuta ariko si amavuta. Ikintu imara, ituma makeup ifata neza kandi ikarinda uruhu rwawe kuba rwakwangirika kubera foundation. Icya gatatu, foundation. Kandi ugakoresha foundation ijyanye n'iki? Ijyanye n'umubiri wawe. Hari iyi ni nimero 2, 24 hours, nayo ikaba yitwa Kiss Beauty. Kiss Beauty nayo urayisanga mu mujyi, nayo urayibona. Iyi ni inzobe y'umuhondo, wa muntu w'inzobe y'umuhondo niyo ashobora gukoresha. Akazi nayo iri mu bwoko bwa Kiss Beauty, ariko itandukanye n'iri cupa. Nyine urareba ugakora amacupa atandukanye, biratandukanye, ariko byose ndabona ari Kiss Beauty Skin Evolution. Iyi yo ni nimero 3. Ku bantu b'ibikara bakoresha nimero 3. Ngiyi nimero 3 ariyo yiyi. Urabona ni igikara, itandukanye n'iyi. Urabona ko bitandukanye. Nge ndumva nakisigiye. Iyi ngiyi ni ya yindi abantu b'inzobe basa nk'imihondo.
rimwe ntayo mfite ariko rimwe ikoreshwa, rimwe ibisa nk'iyi concealer ikoreshwa ku bantu b'abazungu akenshi. Urabona igikara, inzobe y'umuhondo, inzobe y'umweru ku bazungu. Ikindi hakaza powder biterwa niba ushaka gukoresha. Izi zirahari yitwa Only, nayo irahari uzayisanga mu mujyi. Igikara, inzobe. Ikindi kintu ukenera ni mascara. Hano ku iyi mira yanjye hariho mascara zitandukanye bitewe n'icyo ugiye kwambara, bitewe n'aho ugiye. Mascara hari n'iyi eyeshadow hano. Ikindi ukenera blush. Iyo udashaka gukoresha eponge gutya, ushobora gukoresha uburoso like this. Nkeka ko uburoso aribwo bwiza kurusha eponge. Eponge isaza vuba, eponge irafuka, ariko uburoso ntabwo ushobora gupfuka. Ikindi kintu dukenera highlighter. Ikimara hari ubwoko bwinshi bw'ama highlighter. Hari iyi, hakaba iyi, hakaba iyi. Izi zose ni highlighter. Sorry. Iyi ngiyi ni ku bantu b'igikara. Iyi ni kuri babazungu bacu babandi b'umuhondo. Urabona ko ari umuhondo. Iyi ni imibiri yombi. Inzobe ivanze n'igikara, urayibona. Ikindi kintu dukenera utubrush ushobora gukoresha usiga mascara zacu. Ibi birajyana gutya. Ushobora kwisiga uvanga, ukoresha uturoso tubiri dutandukanye. Ikindi dukenera mascara, eyelashes. Ukoresha eyelashes. Usi izamura ingohe zawe. Eyelashes yitwa eyelashes mascara. Ikindi kintu ukenera ni eyeliner yo munsi y'amaso. Hasi hari iyi, hakaba n'iyi. Aka ni ka eyeliner ariko ko munsi y'amaso hano hepfo hano. Iyi eyeliner ni hejuru, iyo hejuru. Iyi ngiyi nayo harimo mascara ariyo ijyana n'iyi mascara
n'iyi mascara ni ubwoko bubiri butandukanye, nayo iraboneka mu mujyi. N'iyi ni eyeliner, ariko iyi eyeliner ntabwo yihina, ntabwo ushobora kwihina. Nkeka ko iyatworohera ari iyi. Hano hariho tubiri, hariho mascara, eyelashes, hakabamo na eyeliner, ni tubiri bitandukanye. Iyi ngiyi yo ni eyeliner yo hejuru, ariko ifite uburoso bushobora kuba bwakwihina. Urabona ko bwihina, ariko kano ntabwo bwihina. Ugitangira nakugira inama yo gukoresha iyi ngiyi, iri mu bwoko bwa Kiss Beauty. nayo nkunda gukoresha Kiss Beauty, sinzi impamvu, ndazikunda. Ikindi kintu ukenera ni aka ka blanche. Aka ko ikintu kankorera kansigira highlighter hano, urabibona highlighter. aka ikindi kintu dushobora kuba twakenera cy'ingenzi, ndi kukwereka ibi by'ingenzi. aka nako kansigira ni blanche, nayo insigira highlighter ku izuru hose, urabibona. Nako akoresha. Ikindi kintu cy'ingenzi, lipstick. Nkoresha matte contour yo ku munwa hasi, terwa na kara ushaka. Lipstick biterwa na kara ushaka. Iyi ni red, umutuku, nude, aka contour ko hasi kaka mauve, contour chocolat. Iyi ni nude isa nk'umunwa. Iyi ni rouge bordeaux yijimye cyane. Iyi nayo ni matte ya nude. Iyi nayo ni matte ya nude. Bagenzi, nude ya mauve ijya kuba mauve papa ukuntu, red umutuku umeze ukuntu, urabyibonera. Chocolat ku bantu b'inzobe badashaka igaragara. Rouge bordeaux ariyo nabonye benshi bakunda. Icyanyuma, bantu banjye mufore setting spray fix makeup fix. Iyi ni spray yo mu maso, spray fix makeup fix. Ikimaze yitwa Kiss Beauty, nayo ikimaze ituma makeup yawe ifata neza ku buryo bagukoraho ntibipfe no kuvaho. Ikindi kintu kamaro kayo, ituma makeup isa neza ikanatindaho. Hari ikindi ntababwira, ibi bikoresho nibyo ushobora gukoresha makeup yawe iri simple, yoroshye, bidasabye ngo ujye za Dubai. Ibyo hose mu Rwanda ntaho bitaboneka, hose birahari, uzabigenda ubibona. Ikindi nakubwiye, iki ni igikoresho cya makeup. Iyo tuzayireba nyuma, kambe nyikweretse ariko tuzayireba nyuma. Iyi ni glue. Iyi glue itera lashes, ingohi. Ushaka gutera kubandika niko tubyita. Ikindi nakweretse na andi foundation agiye atandukanye nariya Kiss Beauty. nayo iyi ni matte, ni foundation ugura, ntabwo nkutumye kugenda ugura packing. Genda urebe skin yawe niba uri inzobe y'imibiri yombi iki, ariko hari ukuntu nakweretse ko urabona izi ngizi zazindi nakweretse mbere.
inzobe n'igikara, igikara kitari cyane cyane. Iyo utari inzobe cyane ntube n'igikara cyane, ushobora kuzivanga ugafata iyi dark ukamvangira n'iyi, bibyara shokora, bibyara imibiri yombi. Amen. Byari imibiri yombi. Ikindi nakweretse, wow, ese nicyo ushobora gusigisha foundation? Eponge. Iyi eponge mbere yo kuyikoresha uyishyira mu mazi ugakamura igatoha, ubundi ukajya ufata ukisiga. Urabibona? Iyi eponge abenshi bakoresha blanche, irimo abenshi bakoresha uburoso, ariko uburoso ntabwo buvanga neza kurusha eponge. Eponge iravanga bebe, niyo waba ushaka kuba gusa guti irakuvangira umuti, ikagukorera umuti icyo bise umuti. Ngibi bakobwa banjye, ndi hano ku bwanyu. Wowe icyo udasobanukiwe shyira muri comment, nzazisoma ngusubize cyangwa se umpamagare. Urabibona iravanga neza, kandi kuvanga ntabwo uvanga gutyo urubijyana. Urabona uri kubijyana bikigira hano, koza muri foundation ubundi uvange ugira gutya like this. You see? Ubutaha tuzarebera hamwe buri kimwe cyose uko wagikoresha, uko kijya mu mwanya wacyo, uko mberetse ibikoresho uyu munsi. Ejo icyo nzabereka, nzabakorera makeup, uko wayikora, uko wisiga tiro, uko ubigenza, uko uva he, byose. Wowe kora subscribe ubundi ujye unkurikirana, byose bizajya bikugeraho neza. Murakoze bakobwa banjye.